I lepo zaželim svima, ja sam Balkanski Učiha i danas ću vam dati dokaz da će Boruto pobjeći iz sela. Pre samog početka videa želim da dam shoutout kanalu Burazir sa Balkana. On mi je drug i nije dugo snimao i sad se vratio snimanju i naravno opala mu aktivnost, snima animacije, tako da ga obvezno postite i subscribeujte. Pa hajde da krenemo na video. Svaki shinobi, nakon što položi genin ispit, može izabrati boju trake koju želi da nosi. Trake se najčešće nose na glavi. Većina shinobija izabere tamne boje, kao na primjer plavu ili crnu, kako bi se uklopili u mrak i bili sakriveni. Neki, kao što su Moćni Gaj ili Rock Lee, su uzeli svetliju, crvenu boju, jer oni već nose svetlo zeleno, lako primetljivo odelo. Također, jer u selu oblaka shinobiji nose belu opremu, oni također najčešće izaberu belu traku uz tu opremu. Kada su Sasuke i Naruto položili genin ispite, oni su izabrali plave trake. Jer je kasnije Naruto uništio svoju, on je morao uzeti novu i ovaj put je uzeo crnu traku. Sasukeova traka je bila kod Naruta dok je Sasuke bio van sela, ali nakon 4. svjetskog rata Naruto je vratio Sasuke u njegovu traku. Mnogi govore da u prvoj epizodi Boruto animea i u prvom chapteru Boruto mange vidimo Boruta kako nosi Sasukeovu traku. Ovo podržava to što znamo da Boruto trenira sa Sasukeom, ali sada ću vam reći zašto ovo nije Sasukeova traka i zašto mislim da je Boruto napustio Konohu. Kao što sam već rekao, Sasuke je izabrao plavu traku i nikada je nije menjao, ali Boruto kada je položio genin ispite je izabrao crnu traku. Mi u prvoj epizodi i chapteru vidimo Boruta kako nosi crnu traku sa precrtanim Konoha simbolom, a ne Sasukeovu plavu. Ovo znači da je Boruto na svojoj traci precrtao simbol da bi označio da više nije shinobi iz Konohe. Verovatno će biti ljudi koji će reći da je Naruto na Chunin ispitu Naruto prerezao traku. Ni u jednoj sceni nismo vidjeli kako mu je prerezao znak Konohe, nego smo samo vidjeli da mu je skinuo traku. U mangi, u dešavanjima posle filma, vidimo da Borutova traka nije precrtana. I to bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svidao. Shoutouti idu za ove likove ovdje, a pozdravi idu za ove likove ovdje. Ako vi želite pozdrav ili shoutout, lajkujte video, uključite notifikacije i subscribeujte se na kanal. I u komentarima napišite da li želite pozdrav ili shoutout. I do sljedećeg videa pozdravlja vas Balkanski Učiha.